Kakanhun ginong bishar kayang syari Supreme Court kebakentu with Justice M.M. Sondresh baru Justice Shil Nagu kala Kyntait ban Pyndam kloy ya ke Jamin ke balayo da ke Sonam Raghuvanshi ke belasya kenno Ahmad aya ke jeng peniap elau kurim jongka Raja Raghuvanshi ha Meghalaya. Wala kayang syari ke lapan pau ke jeng so artatian halor karai jongki yang syari ke bahapo penban kam syam lapha biang ya ka syapatok namar baglada benyo ami baglabut perking ya ki kendon jong ke jeng Jamin. Kayang syari Supreme Court kalapha rega notis caka bakalapan pau bakan pet benia ek rukom yat kamokot duma syawan syem yagi wepak senjam. Laban kerau hang ni bak sarkar Meghalaya kalalet syak yang syari Supreme Court menujor persya ya ka hukum jong ke Meghalaya High Court kebala kersya ni karai ka trial court banai Jamin ni ke Sonam Raghuvanshi. Solicitor General Tushar Mehta bumi khidmat ek sarkar jela ulakentu badeban Pyndam sendon ya ke Jamin. Nama gajing yo Jamin ke David ne kadau ke jing bakla tho dagi bor pulet hakikat pen ko bor ka balasot bakla ya ka section saus pala iwe but section chis pala iwe jong ka BNS ka yang syari Meghalaya High Court kala penrem juru ki pulet nama gajing asting ban penchai benia agi dau ke jing kam ke belong ke jing penken igi hok tenra ya po ka artikel arpuwe but arpuar jong ka riti sensyari. Sir, regarding one question, sir. Regarding this Sonam Raghuvanshi case. You talk to our spokesperson. Okay. Sir, only regarding this Sonam Raghuvanshi's bail, please, sir. You knew it already. Sir, Meghalaya government has challenged this in Supreme Court, sir.